Dobrodošli na idiličnih cestah Južne Francije, kjer vozimo dve posebni fiesti. Vročo ST lepotico in pa tisto za aktivne. Active je sicer v osnovi čisto običajna fiesta, a kot vedno so v podrobnostih skrite pomembne izboljšave. Pri tem je verjetno še najmanj pomembno, da je za 2 cm bolj oddaljena od tal kot druge fieste. Verjetno je bolj pomembno, da so dno zaščitili in ojačali, kar tole fiesto dela bolj simpatično tistim, ki dejansko res kdaj pa kdaj zapeljajo na makadam ali pa na kakšno takšno podlago, kot je tale tukaj. Impresioniral pa nas je tudi podatek, kako so to Fiesto Active izpopolnili tu v notranjosti. Nič ne bo narobe, če boste vanjo vstopili z blatnimi čevlji, preznojeno srajco ali pa če boste na to tkanino odložili mokro brisačo, polno peska z bližnje plaže. V laboratoriju sredi Velike Britanije so namreč ugotovili, da lahko to posebno tkanino za Fiesto Active v umazano kritično situacijo spravite kar 60 000-krat, preden se bo strgala oziroma kakorkoli drugače uničila. Preverili so recimo tudi to, koliko je to usnje na volanu odporno na tiste brezbrižneže, ki se namažejo s sončno kremo, potem pa z mastnimi rokami primajo za tale volan. No, Fiesta je sicer prva predstavnica nove Fordove družine modelov. Kot Active bosta namreč na voljo tudi K+ in tudi novi Focus. Seveda pri tem v nobenem primeru ne govorimo o 4-kolesno gnanih SUV-jih, zgolj o avtih, ki so posledica dobrih prodajnih izkušenj. Med drugim tudi s pred leti zelo priljubljenim Fusionom. No, za razliko od aktivne fieste pa je tale rdeča popopranka stalnica v Fordovi ponudbi že vse od leta 1984. No, novinka prinaša vrsto tehničnih novotarij in ena je recimo motor. Nima niti ene same konjske moči več, tudi navora ni več, je pa motor bolj učinkovit. To je namreč trivaljnik, en val pa takrat, ko ga ne potrebuje, celo izključi. Trivaljnik ima že sam po sebi karakterno zelo zanimiv zvok, no v tem primeru pa so ga še nekoliko umetno oplemenitili. No, Fiesta ST je bila vedno sinonim za lahkotno in za vrhunsko natančno športno vožnjo, no za tokratno Fiesto pa Ford pravi, da jo lahko hitro in zanesljivo vozi tudi voznik začetnik. Seveda bo izkušenemu vozniku dala še veliko več. Pri tem se zanašajo na učinkovitost novega tehničnega sistema, ki je avtomobil dela v ovinkih izredno smerno stabilnega. No in kako deluje novi sistem, nam bo iz prve roke povedal avtor teh tehničnih domislic. When you go into a corner, you can accelerate earlier because the limited slip differential will put the torque from the engine to the wheel where you have the most grip. So on the outside where you need more rotation of the wheel, you will get it, and that will help you to turn more into the corner without doing more steering movement and getting quicker out of the corner. Druga izboljšava so banana vzmeti. If you use conventional springs, you are only able to absorb forces in vertical orientation, and that leads to, we have a twist beam rear axle in the car, that in high cornering speeds, the twist beam or the rear axle do a little bit of self-steering, and to avoid that, you need to make very hard bushes in the rear. And with the force vector spring, this is a little bit bended like a banana, so it's banana shaped, and they are also unique for each side of the car, so you cannot swap them from left to right because of the bending and the winding. We are able to also address side forces going into the corner. On top on that, we can then also soften the bushes in the rear end to improve also the road noise feedback coming over the rear axle. Ford has a patent on that, and we introduced that technology on the Fiesta ST, and yeah, currently it's the only Ford which has it. A strinjali se boste, da še tako dober avto na zabasani cesti ni kaj prida vreden. In Slovenci smo lahko veseli, da imamo ogromno praznih podeželskih cest, ki so odlične za takšnega malega divjaka. Redne stranke Fieste ST pa bi morali biti tudi Francozi iz Azurne obale. Vozimo se namreč nedvomno po eni najlepših cest v Evropi. Z Napoleonove ceste smo namreč zavili proti Soteski, kaj Soteski,
kanjonu Verdon, enem najlepših kanjonov v Evropi. Zagotovo ste ga že videli v filmih in v tistih z britanskimi agenti smo recimo tudi že lahko videli največjo nevarnost, na katero mora biti pozoren voznik na teh cestah.